Yes, shabik waitu nienda ukudhocha ingi. Yani nienda ukudhocha katika kila kilungu tuende yacho. Ni kilungu cha Kelly. Tuena mundu waita wa Christine B. Mwende. Na Christine B. Mwende wathi katika social media accounts nukwitha uimukwati abau. Wathi katika YouTube no mwithi abau Christine B. Mwende. Wathi katika Facebook no mwithi abau Christine B. Mwende. Nona itu wendo tuwatia. Udhiwaya katika YouTube channel. Twitter wa EKAI TUNEENE. Na katika Instagram wetu abau EKAI TUNEENE, katika Twitter wetu abau EKAI TUNEENE. Na kwa mwathiko yani mwitha mwimbithia kundu, yani kundu kila bandu nyenito Robert Mwe aka kala kabisa kakoya ni mutabasia na umundi twina mundu kwitwa Christine B. Mwende. Na Christine B. Mwende by the way aende no tunenga story yake story nzeo muno ina moyo. So tafadhali edha nende ulika kana nindi ukomana na itu tafadhali twithe tuine nanyi wale katika comment section ikenda ututabie uende no twilo ila kumaba mashabiki maitu yani ni twisemwe locked in tafadhali katika comment section twithe tuine nanyi bo ikenda wese kwithia pia omonde niwe ni wakwata kana ni wetha negusio ya kwisinde ya t-shirt courtesy of EKAI TUNEENE. Mashabiki maitu tafadhali uketha oyenda unena nyana itu maybe wena ka story ukwenda share, maybe no kwenda tupo kwa biashara omamwe, maybe no kwenda twike anything no ithe utunenania no ithe uitukunia simu kwesela nambela itubaya katika screen 0729 521275 nambesu wakuna tafadhali kana watutumia utomani mokube nithwe ukwitha oinenania na itu ikenda wese kwithia tukunite maundu onesa. So ekalanya na itu tafadhali shabiki wetu by the way either ni mungamite osakabila wekalenzi ikenda wese kwithia tuende ene sana mundu kuitwa Christine B. Mwende. So Christine, yes, karibu sana. Ni wakwata ID. Finally ni wakwata ID. 2015. Wasi okay lobby. Asi okay lobby. So nasi okay lobby. Whether you unona noni yani noni communicate yuna muondo wa mosi. Lakini whether you ona namba ya sister kwa monene ndi nayo, namba ya my late sister ndi nayo. Lakini asioka ilobi you whether nambi yako the college. Sisi ni wakwethia. Aye. Omamola wa kwanza omethisi ulanekala kwake. Okay. Nambi aye ndo. Mwezi kukamwa kwa manenge. Ambi endo mbebea. Ambebea. Uniende kuthi skulu Maseno isiba town. Neo mutheno mwe be mama wetiwe wa church kwitu. Na yu twathi nathi mathikoni asue wethi au ula wa muthika yuta Catholic Church ambia enda nini hata nathika mama swando maimainie mekata lakini nyana iliobona ndia isikana chau kanati no ni twate nini na lana indie bumbe zini wakwa neya bana ina wathi wa kuthaitha Ngai andu mayona vinya wa Ngai nundu ikikuone na yune bau yula na ndiembe ila na athamise na inie wathi wa masekeni siri ya machozi ala na inie wathi usu yani ona yani wethia siendo isi abandileka yula na inie wathi usu andu mai mathikoni asu masia ekele tukundu kaina kaketha na kasidie keka andu nesa unye andu mauma mathikoni maplani metweni oimo thikwika karabe mbema ambikie meki hata numie chau CD na yu andu mathiku plani mabangai ni na try kualika andu ai na try ku yu wethia yu ila maplani kindu kyu ni na ina jaribie na jarabie karambe kambe kaema ka keli kaema na bai mundu by the mambe tukuka bai mundu wao kaona bai mundu ando meambesa yambe na keli alama kukuya winane samo ketha na CD mwa maka kuya more grace mona grace sio ongeleka kwithia mano momo kukita
nye ila na ina jaribia mbe ya Kelly yaema yu maumia mathikoni na mama akwika karambe ona mayandu ingi mayandu atano mama akwika karambe yule saila meka rambi ndikola makwa maumisie ngili 74 meandu atano ila mami na kwika rambi yu inya wakwa no anzomethisia na dad yangu liai no na wendete kwina muno tio the studio na mwai no ne the studio yu ala mayambu mesila 74,000 but mayona sio yu na kendadi amwa kukwikata kuni support weta musiai ambia yu ona course yu kwete kwika ndwele kwika course ino kito sense ukita kwika music but on the process ngwendo sense nike music kariela neka nitekite mutiani yuna mwanda diambia nikiteka nayo nikite kwika music saila noka tuna tio maundu mathuka wia wake wathuka yu nela nethia kabaki kana minie yaneka in future maybe ngweka music yesu endani ke nundu ambiye nundu akila niendete nusio mundu akeka kindu kila wendete you after we inoka naina 2016 waina mbathisi yako kana yue na ina mbathisi yako yune na the studio ni na rekodi na ina 2016 na 2016 ithela na shuti Malaika na niko hapa na shuti mbathi susile 2016 no kana shuti mbadhingi 2017 na alafu 2017 neka launch kwa mbesa wewe vya mbesa we nasio kwa wingi mbesa lakini sia ndevya ila na kwatia mbesa sia launch yakwa na sia ni thitwa itenuka na nenda kumanza uhusiano na familia yakwa nundu onethani nasi amambea ninasia imakwa lamanzia ite nasia nitonya kwikata ona ndiesilia kindu chumu sie wakwa yunzomethetie mam ambiai nenda uthio wisilie nenda utume onethani ngwa na kiatu no kuonetha no tebula utoe nyaku isu ikatungiania uhusiano waku chao na nyaku so ila na ndie na mwai sawa mama nathi natumangwa ila natumithisia ngwa yu negwa tu ila na imwani kwinuka na nye nitwa nguesu 2017 December ila negwa na imwai kunuchangwa nenye na atwa ya sister kwa monene na mwai yu sister kwa monene yu eto Velistas na ndi na my late sister Eliza ambia Eliza iwo kwinuka nuko monengu ahenuche so anenge Eliza ngwa yu whether to our last born ni kimwana whether kimwana kiichi to last born menuka na Eliza kuni momenukite inengwa yu isu 2017 mbesa siakwa sia launch kindu chambe namba kutumangwa ikindu kingine neka na tumangwa nyina nenga nengwa ninolwa stories but kumabu nambie kuwa yu imbesa isu sionze na atumie sibitali ngawaki ngathi siathela ila siathelile yani nanzia ku experience umaskini utewa kawaida ukusizio kwasi ai onetha ni umaskini ona ila ninasoma ndikala niweka ndiaisila thina tono gweno ila yakwiwe nyetu kwana twi musi yu maisha ma musi methala maisha ma inyaku akamwete ai mundu mwe yu the kutilangwa tutilangitwe kila bandu nema yanga ina nzaka mea Yesu no yetu thambitie ngwesu ila yakwiwe yatwiwe pa kwa mundu mwe yuwe nenye ndiye nuka yungu wesu itatwa kwa mundu mwe nisietwa ni ai witwa na nguwesu nukuona yundu inuka yu mundu ona ote inuka ona ita wapingi weta wekiwa hata yu mundu yu yatwa waku mundu ya aminenea anenea siendu ndisi siendu isu siya mbesa siakwa aminenea amino minenea wathi kithaitho onetha ikithaitho cha mundu mwe onetha ikithaitho cha kanisa nzembo itha ya maana na nzembo ni nena ku
ila nguo yatu bandu bayata nzembo kona ninye ni mbesa syakwa numiti nzembo esuko uyonga mabwika nena na yonga mite madhabauni ma mundu mwe na yu ngwela yatu iwe mundu mosi wa meai keli tukaka tumithisie ngweno kaitha ithanga iwawo na mabinyala winamo imo mamusumbua mweso sindana nake uyu ngwesu ni atwawa mundu mwene wa weto ni 2017 December na kwa ni lovi ndineno kana ndise na ndise kakwe kindu takukikikia ya bika January 2018 February but ya bika January na February nino maskini utewa kawaida nina dhina mwingi dhina oteleweka twabika mwe wa karatu na kutuendeta mwe wakana na ekoboya na ekodhi kanisa yu tukwambia January na bingwa mwaka ine kanisa naenda nga January na bika February na ekodhi church lakini yuti ati ni leo dhinu ndu ingwenda ni amuka ninoete gewa mwiusu kothi lakini ndiye mwao bati negwa mwi wakwa ni muno bati na jaribu kuboya yu na yuna ekoboya wethi ndio boya ndio thi kanisa lakini wangulie kindoboya ndio soko ya nikindoboya niyo lana ikioboya yuna anzie kala maisha asuma ndio boya ndio thi kanisa na nanzie yue kala maisha yutandwa langi yani ona nanzie akulwa kana kuinga ona nolwa ni mutangie kana ninete na ekothi kanisa ona ministry na ekakwitwa pa mundu ukumbita undu andu mambita makambita na ekakwitwa yu nina ekothi kanisa na ina ekoboya ona leo ndia lilikana na yaza ni enemi ni enga lilikana ndine soboya ona ndiko manga lilikana niko yani ona asa waitola wetuni na jaribu ya kuboya ngajaribu asa itola wetuni ekaema na jaribu mboya ni tonya baikindu nae mwapyune kuba nela na ekie kuboya yu na mbeka la maisha su ndio boya na ndio kanisa yu January February March April May June yabika yani nanzia kuigwa yani maisha langu ikalatima kawaida but yu ndikuelewa ona kangulia nilioboya niki ndio soko ya nilioboya iki ona kangulia nile kuthikanisa niki ndio soko ya nile kuthikanisa niki kuyu twemwe yu athanza tu maisha ni mo mapyo ndiboya ndienda kanisa na nina dhina mwingi kune wa mfano yani naina umaskini ungi ona yani ona mundu aka yani anzisia aisenga kana no nyene na ichao nina ina launch kwa ila maisha mabikie bawe ndio boya na ndio thi kanisa na ndio isicho kiende ona ndie se ona kangulia ndie soko ya nileo boya niki na ndio hakuna simu sasa hizo ndo hakuna simu ona ndio nena mundu ya ona ndia hakuna but twemwe wa kana 2018 ninaendie kwa sister kwa monene nela naendie na mukulia mama ndanasi asanti nundu wangu nyene niendete nyakwa roba niendete masista mako ona ndine na kino nini mendete ndio nena nundu ati nienda kuma expose kana chao na siano shuda na sister kwa yuna mukulisie ngwandie sobika ambia ngwa yabikie lakini yatowe bandu bana na mewa be mabinya withana muna maitonya mabinya mako ngoja sister waku yu ne sister kwa munene no suni mwe wakana akuya ngwa iwanenga iyanenga niwe lakini ndabika ambia ngwa ni abikie mbate yatowe bandu bana na mewona nona yatowe kwa mundu wese yu nyewe sindie siandu mamosi ndo ndiye kalamosi ndiye noka oyu yu ila wanda bisi waambia mundu manda muya na meyate binyola ni thagwa maindonya yuwe bona bingu kiemetho yu usiye mwe wakana bana bingu kametho banini nasi ai aicha ukitu mama ndikwanda boya na ndatikanisa but ine more take serious kuyu ona anda bya yu chambo mesie ni chambo mesie lakini yu nasi ai
ni sawa kila mundu anene kilo kwenda nena huyu yula na hata kwe yuna na ichambu mesia ngoni na kitio kilia ona ndia kulia my late sister uswe mwe wakana na yutwe mwe wakana osu ila na hata bisongeo yesu my late sister ai na mbesa byo na ichamani mbingi wethe mwe wakana osu nditapwe story isu ati ai siengili 22 au mie mpesa ni obu the next ni kanje ndika cooperative aibingu akapochi mbesa sivo mbesa nisia kuila siama sianula wosie mbesa sio ninye nosie saisu ona ndi namba ya my late sister ndi namba yake lakini na ini nanzi yo mwati ya Facebook na ina mutumie friend request na wethe ine comment yatu ndoto wake na naka ndo fani ndo apost ya sindo fani onake naona ambio comment chao sindo siakwa usu mwe wakana mwe wakatano wethe ani wasia mbesa mbatinye ndisi wasia ndo toine na you we I ndo mono na sister kwa monene mwe wathanza tu wabika mwe wa mwanza matukwele naona sister kwa monene amba ndikite message WhatsApp angoleti hii mwikani hata na Eliza na mukulia ba Eliza yune my late sister na mukulia ba ambia kitio ndetia lilikana na mwandikie WhatsApp ndetia ona na kitio yuna mukulia ba no message ne yani wambi yote already na asia kani kito mukunia simu na mukunia simu atetie kuteta ambite kwamba ai nyina gitasia ndine na nondo ndiye secha you are nena imatukwele July 2018 nyendia asongia roba ona ndiko lona ina manda mungina kunete simu na neki allowance speaker na mwagai ibo ndo tetete ndizi hata tetu echa you ila ne wi atetete nyina kito kilia you isune kwacha ni kwacha round sainya stories vya dela nye mutheno suwe wathi lakini yu roba muthenya usu negwa ite sawa yani we undu negwa ngegwa ndina muwo ndie sawa yani negwa to nithi yani negwa kwe kindu kite sawa tu lakini ukangolia yu ndio so kuya ikina kite sawa kwa muthenya usu ila newie itabe kindu kite sawa wiyo wabika muthenosu negwa ai ndie sawa lakini ndiboya na njaribu kuboya na imwe kuboya yula na imwe kuboya yu wiyo wabika na njaribu koma na imwe kukoma ai yu sisa wanda ndeti sie kwacha yabika saa 5 ve mundu wangu ni simu saa 5 sio tuku angolia wekani hata na masista mako na mukulia ba ngule ndia ukulia wekani hata na mwe ai kwacha sister kwa monene angoli sie nekani hata na Eliza na mukulia ba na mukonia simu ateta kunye no wonde tisie na ndina nena kindu kwani bena thina sisi wako ni mundu wese ina kuni mundu nisi na mukule bena thina ambia iye ni ndao manyakana imukosanite ai na mwiai sawa nyine kala sasa sio tuko siabika ai ungeangonia angolia mwikani hata masista maku na mukolia ba na mwiai na mwele sio the same thing na mwiai sisa kwangu ni simu angolio nona ai yu ando mambi yongonia angonira na bayo mundu kunda bya kindu yu sisa kwa munene ndande tisia yu ndio kio mukonea nondo ndetisi already ndo akuteta sie kuya yu andeta sie kumbe yu sina ateta nyiko naye sina ateta swaniki niwe sinika nani manye ni teta swaniki kumbe yu sister wa kwa the late one hai kumbe ani post ite Facebook ani posti chuma kukia mwizo cha Juni hamba ndikiro ndo ni moi ndo ni dha kwa katika Facebook account yake na yu atitwa na ndo mamwinge manza wa karotene yani na ndo mamusi ando ingi yu ala mamwati followers make mai mamusi na wethe abe andu mamwati na bado no mamba tie ona kwa account ni yakwa kumbe wechu mwaki cha mwizo cha June
hani postire kuamba nikire masietu mako ma YouTube mozi kwetu sietu tula mundu unenga wake tawa ni amba nikine nginya kasietu kukamusi ku ando ala mamusi mese piu ninye nondo kasietu kaiko mambesi yako chao mosi kwetu sietu tula mundu unenga wa emosi ku we ni wene ni sister kwa nomba nikite kwa social media etukwemwe July matukweli nomba nikite lakini nyendiese kumbe weno no ni blockite kila vandu nyendiese kumbe lando make ongoli ai nikani hata masista mako mone makeona lakini nyendiese katika Facebook lakini nyendinaona na vaikendo nese ona ndize kakwe kendo ke ona ndize kakwe kondo ne mwanike vaikendo naesi yu elando mangu ni simu mono mangu nia samuanza sio tuko ai naja yu ando mangu ni asimu kendo kyuka anenge nasia kwa ni chao nasia kanelike chao Facebook kulika na kwa manie na mwetu ona ni rafiki muno pyo wa sister kwa the late one na kwa manie nake andikite rest in peace na geti obeba ne wera ngotilango nasi apana na keti umyangwa na beba negwa ngote kutilika na beba nasi ekai na kita kumyangwa negwa yani na keti botanati lango negwa tanako no mwe negwa mwe wa de labinya na kita ikala flone nasi yani negwa I'm going insane ina negwa yani negwa zebe ya senzia Ewe siendo siya bandilika, newe wanazebela kwa ngubebai. Ai, koyo ya ngubebo yu. Ewe siendo siya sensia. Yula noniu, nanjaribu kusoma comments siya andu. Ai, ngona ungia seti, amefunikwa, atabebwa kesho. Na siya nani? Na siya bisa naona, mbona sister akwa. Tesu mamweke ye katika nini? Already ya posti Facebook, masi rest in peace. Nyona ba ikiendo nisi. Ujo ematuwele July no tuko you already you maybe nondo midnight nebike tukilia matuko atatu ila na bebyo negwa hai negwa mototo kumana yani negwa siendo yani besi zaka menengito ukila kiwo negwa mweosu yani tanako no kila bandu negwa wathela binya na kitaika nanze asiekai na njaribu kukoma nethia toko uka na jaribu kusachi andwala yu ngona tama friends mage yu ni wa posti yu ai friend wako Facebook na ai friend wake na try kusisi andwala yu ngona ma comment ita tama mwezi na athi kila mundu aseti rest in peace romba like nongamia na mwai kungama na beba na igwa ngote kutilika nela na asisi naona siendo isu na jaribu kwa maana igwenda kwa ni friend akwa wita Agnes Waithaka na kuni Agnes Waithaka na mwe no na sister akwa ndo mapostete maseti rest in peace na mwe nigwa mwe wakwa utena binya na nigwa nzeve sensi pyo yani ona nzevela ngubeba nigwa yani tia kawaida ondo ngwegwa yu nigwa siendo isensi pyo na mwe akita yumboya nela na mwiyu na njaribu kama na mwai kukoma na ina namba ya hango wakwa no sana mukonea na mwya no nando mandikete Eliza rest in peace ambia yinigo na mukolia ekiata ambia nywe ndawa yu jamuka kwa chama tukwaratu na the and my friends maki Facebook tani my friends makwa mashete nondo yu kumbe nomba ndekie na nyendiese naona ndo yu mashete yu manzi mashete yu masha cha the viral ibinde sunela Kilimani Moms yeta wa Kilimani Moms ibinde sunela tuko yetha tuko ibinde sunela group ni singeta Opera News yetha Opera News na sister kwa ai group ni mbinge pyo kwa ila noni ando mashete cha the viral pyo na cyberbullying no itume mundu eyua
noni ando mamba ndikite undu ni muwani undu ni bithite kwa gospel ministry undu ni thawa Illuminati undu nanangia masomo ma sister kwa nando sister kwa andikite bwe nanangia masomo make nando abikie form 3 andu maandikite undu nifanya kwi andu ingi ona maisha ndikona muwa maishani makwa kwi andu manengie mithenya masya ningukua kila mundu andikie kindu kila wona yani kuni hukumu lakini ndambisi na ndesi story yakwa nye ndiakosanite na sister kwa bandu twa communicate ya Facebook ona tuya communicate ya kwa simu atitukane simu ni atitukasia nangacha tuyanena ila cha ndie viral already we osuma tukweli nyakwa yako niye sister kwa monene simu amwea ilizakwa ekitondilanga kivanga kwa maitile lakini ona nyakwa kwa siuna na ituma sister kwa monene ndia isikana be kendo waisie kuma tukwa atatu ila na mokie na kuni sister kwa monene na amwea nenda to the bala ilizone kala ndo nyendia inabinya nongamie balabalani na sisi atakoya ni kana sister kwa kuwa nondo nongamie negwa maumathela binya na jaribu kuungama wethi yako nungama na jaribu kunena na imwe kunena na yana nziani tembete ila na sisi na ku sister kwa kuwa twathi nyombesu yani negwa nzebesu yani bekindu negwa ngata kunena metho imaka na kita kuyanye na ndiko la muthenya ucio twakomanie na nyakwa bona my brothers na ndo mamosi na ndo asuma kulia nyakwa keli tukakatindie kaite unekana kau na nyakwa yibetisu mimbi ni friend wa Eliza but in really sense ni mwana wake mbati ndamanya muthenya la ne ya Agnes maboye na siamboya sia Agnes wa ithaka na ndo alama amboya na mone sio sia ndethi cia muthenya ucio nundu kekatimbo Yesu ni thana kwie muthenya ucio andu mokilie ona kwi andu ona monze ni thana account yesu ya kwa Facebook na atie comments sia post imwe nondo andu mamboy nondo andu mona nikitio thenia sister kwa no sa siendo siake ni kana eyoa muthenya ucio ila inyako waisie kana ka kele tukakatindie kaitu ni friend wa Eliza na twathi nyomba na wethi andu mengonie simu muno nebu nyomba na atinda anu malite ngaya niite andu meeri Yesu mausuete kukila bandu andu maikulia sister ake osumuini batu moe mbati nebu andu asuma ineno nebu na ninye sister wake ondo nilikana naitwa mutwe muno chemist yaibu na thiku wa proven mundusu wa chemist ambia angulie ba sister la wake unamuoa ye na muona kwa ndie sebala we batila nondo ina ya angulia na kunuo kwake na mwengu isoko tabia baadaye andu makoka makangulia sister ake osumuini muani eba na ndo asuma ngulio ninye sister wake ila na umebundi sioka kwa social media na edhi yako akanite mwake na kita naona ndange bando inge mangu nesi mama ambia ni deactivate account na try na jaribia ni the strong dika deactivate account lakini na jaribu naimwa kwa ndo inge ona ma media ona ndo ma kanisa ni dhaidhamo mongamia ma join the crown ma join umati mambo kitebamwe ona ndo mambe sini tembeana mudumani bune bona ilelwe amanyiwe ma Yesu matembe na Yesu na mama nya Yesu no kwa ndo na tembeana mo ona mata amanya ninye umongamie binde Yesu na mambo kitapyo sister kwa ikuwa ni waandikire ndikaima thikone make na sister kwa hata na kwa ina boyfriend a boyfriend ebe kaindo maina koma makita kwilila mbesa sikasiana kwa sister kwa hata neyo wane waendie kwa friend wake osumeka la ploti nimwe amya enda
kana ena ngili 50 naenda atanjirike amwende nasyo amwya amanze nukumwona undu utonya utwika tajiri na amwya athea na amwya we aendete molem sisa kwata na kwe wako nite andu onaka kuninya kwa akakunia ma friends make na ndo kila bandu akamenda kuyo anenda kuyo anundu wakwa ku yu ona kuyo andu emaisi ona chuthi fire already ni wa postite kila bandu na kiandu ona iwandikite bo no munzini da messages undu wasitie ni ithanye ni kwe kana we akwe lakini kate witu ni lazima mundu umwe akwe ni kana olongie kale na bu message ni yake bado iwandikite ndikathi mathikone make kwa kindu kima ilela mbesa sikaingiva achobe bu mongo hata na nywa ndawa obe ya mongo akwe nacho yu aina kakumi kangi kuya wanetwa imundu mwe akamba maketa akamuti kakumi kaiko atembea nako ithukuma yuka kumi kaithie tukumbanie sindu siake sieno kwe musio twethia kakumi na mundu maingi meona ma serious na sindu ingi mundu utaweta kwa media so nye ila sindu ini siomba nwane sia nisikweno kwa istakwa wasiandika imathikoni tuomboleza mithene 10 nambo kutungile etina vanini ila mwaendi wa sister wako wa nyumba kwake bado ndaumitwe ayaumiswe kwa achana askali atoa city mochari lakini yunyeyu daina binyane thenge abuevo yumo the nola tu we also know ni rest in peace mwe wako akitio the lavinya ona endili kana na atembea na sobangwete kibu na yanga lini nziani kila bandu alafu kindu kiuche kikayu ndia ni kala bakubena yani naona kibindu na kitausemba na yundia ni tukiwanza na ini lazima nikale nyumba na nikale na cheni na yu ibindesu yu onandwala membi neta friends kana chao kwa imondo waenda etaniswa na kwa saiso na ibindesu ina manyamo nyanya wabone Yesu na yu muthenosu matuko asio atatu nyo nambiye kuboya ingi na ilietu onilie zenye ondo maisha makwa ni kalite na ngai no nyanya wakwa na ngai miaka mbingi kuma nemo nini ngai ndanena ciane ilienze anena ciane komete but muthenosu ngai aneni ciane ilienze na ndiko longa yanengie sabule 68 verse 1 asia ukilanga ya maitha makwa mabalane nondo amaitha makwa ni amaitha maku na muthenosu wadi Yesu niyo na aboye nayo ndeto siyo na aboye nayo ne ngai ukila nikana maitha makwa mabalane na muthenosu niona na kwatie binya wa oboya ingi nondo naendie kwa social media naona sindu ila siandikirwa nasia na emoboya ona ndimi nona mitheneli ila na asisi naona kila kiende na kitio tulia nduna ne ngai no katungia usiano akwa na kula twithia watwina wokuma tene ela naambie kuboya mithenesu imithene 10 ndia akoma na kitaka kuboya ndo naendie social media na imwane kukua kila cha social media na kila mundu ainenga ne news anenga na news utesi kwa ndo masi ane komi ya musewa sister kwa nikanewa sister kwa ndai moto hai kiwange masi anosa mbesa siake si atisika ukosu kila si ile mbesa siake ikasemba undu movie si Nigeria tona mbesa si asemba tu sikesi lokuta ni nduno na bala si esila masomo make danye no kitie masomo makwa miaka mbinge beundu na inananga masomo ma sister kwa nondo ninye na nangi thembe osia kulea kusoma kwitu ninye na imundu ambe kuikata kusoma mundu ma biashara sister kwa na ndaya biashara na bandu twanena nake kwa kila mundu andika story ainengane news yakaandika kindu kilotesi na ando mambo kitia muno na mambo kilela muno na maimbo kitona maimbo kilela na niweka
mundu waunga mako kaka si I believe in you nebindesu mundu asumonze Mwende na boya ndie Ngai anene kindu andabia nithi mathikone ma sister akwa kana ndikathi mathikone kwa muthenya ola mathiko me tauni na ndia kwa mamithenya icio 14 mathiko me one you Saturday na no monze Friday ne Ngai anene kindu onetha ni kithuku kana kisione manye ni mathikoni kana ndikathi na ndikolwa Saturday kwacha saa 10 na kwatiwe ikatoloka nini ndai niko na kwa mani kwete Biblia nundu negwa andikia muthenya ucio na kwatiwe ikatoloka nini nona kana ka sister kwa munene kaimbiai ati anti manenda asubo mwanza kamina mukuliao ambia andu acu manosiandieliza na mukulia nikinza kame yake soba kimwe ambia katika ulimwengu wa andu asunza kame ya mundu muima neza kame ya soba yani mundu muima kwa nzakame acu nikisoba kimwe kwa ilana watiu na ketia mukasa isuna na boya ane Ngai nundu nyeni innocent ona yusi ndo isi hakika be bandu babikie nanzia yani nanzia kwikulia kwani ni boya au yani nanzia kuona tita ni boya Ngai wawe nundu asiendo ila siokilite ko saisu ila na kwatie ndoto isu na ketia mukana boya na ne Ngai ndethie tunebike na kunia ndo inge pio mai mathikoni na kwa ndo inge malele kwa thi mathikoni na kwa na ndithi mathikoni ndienda kuthi na ngalila siaenda na andu mamosi ondo ina akia nona hata matonyo mbukilila buma kandandika kana makambua kwa ndo maithi KU inaendie country bus na naendie country bus we dem fulani wita wa QTT I friend na cousin wito lakini yunye nondo na ina umie mositene yu dia mwese but QTT yu I friend na demo no ango ni asimwambia ve demo mwiye wene cousin wa Eliza na endo thi mathikoni na amwe no mathi kwa QTT ambia tio tukomane town na amwe ni sawa twakomana town na QTT nondo iwe wesi demo ya yunye ndimwese na umie mositene but yo mwetu yu no mbese ithia no twese na iwe sister kwa nondo masoma na sister kwa amwa sacha osops twathi lakini yu twingalini nye yu na itane gokie yani naambire kwamba na boya to kuboya twabi kama langarika kwatwa malingalini kama ndina chau mara chau yani nziani ala twabikie kithioko twabika mbele yothe no tosie motorbike ilika na motorbike ya umienzi itukwite ya umanzi ambata ba ulinguite na kulia mundu ucio echa ambia ya motorbike mauta saisu ndesi ekata na uma motorbike nisu na saisu nyina aboete kuboya ndiye Ngai lazima niishi sitakufa niwe the abe mandamu wa mosi wa mbite ndikameothi mathikoni na mothi mathikoni makasi no kweli ninye no wa sister akwa naambia ethani guo ninye no wa sister akwa na bika mathikoni asunga thikwa na sister akwa uyu ndithi na kwa tetha ni accident theani yu ne Ngai na akwa measia ninye na muwa ye na nzaka me yake niyo ikiata maybe kuyana yambisia ila nabike mundu cio motorbike wangu ite angolisia sister ake usumwini ona muwaie eba na mwana kwa ndimwese lakini unabika area yesu negwa nzebe ya senzia ai negwa nzebe la ni beba ati yengu beba oyu ani negwa yani sindu isi abandileka nenyela nabikie njaisela ngeti ni kwitu nesilie kito nyini nundu ngeti ni ando imako na wabisa na nundu asite ndikaathi mathikoni make na isi nesila ngeti ni mundu kukona bisa no kungo na bisa so nesila kito nyine
nalikana na thimbililo wa nyumba lakini la na bikiebu yanegweta na kono negwa mwi wa thela binya na kitaikala nekalie muthangani na kitakuya ngai manenge binya sisi we mundu amucio na notice andu mamuci bai mundu namanya kana ina bika nyine kala mbililo lakini na saisu andu ala make yu mai mabikie muci sima kwita mu andu mai mabiki already na mwe wa nyumba kwa hiyo nye nilie bumbililo negwa yani nzebe sungubeba yu ai negwa ona kwa yu itaniendete na yu ndia mithenesio 14 na nitaya nitakoma najaribu yani najaribu kwikala kibila ninegwa ai ekai na kita kwikala muthangani yani negwa yu ai nota niendete aki ona yu na bika kuna feeling ekalanzi newe ai ona kwa itaniendete ndikolwa manda musu wambita nithi mathikoni wa musi kwitu okiambia ndikekale balando mamusi mailia ningekale twandone na mwesawa ambia ona ndo metwa thai kukona visa cia masista ndikathi ona tha metwa island kathi na mwesawa so naendie ikalandone maitwa malandi atwa maikona visa cia sisters ndiakona na be mundu wako notice saisuyu be kindu chape ni cia bikasa hakenda yu mundula pastola wa poetha cia ise ciana cia musisi thibumbe siboewe ni kana mundu ngenda kanywe ndawe yo wae kwila andu maendie bumbe ciana cia musie nyendia athi lakini be kindu cheki kiesa isu sa kenda yani ndie newie kindu yani newie kindu tu chandika tu nanzi ya kuboya na niboeta sauti kila mundu nukumbigwa kuona thawe kunziani ni uyute niboete kuboya yu niboete na boete na vinya niite lakini yu nakangulia na boya cha undililikana na boya na yu niboete yani na boye masama ingine yu niboete undiesa kumina kuboya ndisalucha na the sister kwa athikiwe na maumbea nelana salukise yukendo kyune wiete na the athikiwe newa kendo chucha uma bati mauma ya ina binya najaribia kuunga magegwa mawasu ai yani ndio ngamicha yusa izuna aboya kumbe ando yue mama nyeninye yu ando makita kuona ni yu nali kwa yu newia na si ando ama kamomboai kana mamboai oyu niboere nikita nondikola nenoka yu nebwikite uta ta muislam nebwikite no ndienda maimanya lakini lana boye yu niambire kwamba ani kila mundu amanya ninye yuma kita unena yuma kuonania onange na ile amabu bakube makanena ila yu nyendi baikendo na participate mathikone ma sister akwa na nondo wake nondo biblia yasia thika wafu wathika mundu ni witikilane waendie na nasia yu wawango ngaini wabo asia yeweka na kikuti wo ndu na tamani yake kasisa kwa ne ukila yu ni muboye kana ni mutoe kanisani na tamani akana ni ukila asie tu ai maundu ni angenye baikindo na amwika na tamani ya okile asie tu yako sana lakini saizu ndokila yani ila na okilie ne thi andu mekite muthanga mende kwikia na cia no ndikona sister kwa forever and ever ndikamwona na baimothe na uko kilasi nyendia moa na cia mundu lota kuwe mundu abakuve ndese kikukiwo na nyendie yayu onebindesu yuke kawai ungolia ndia ene kutabia ne anondo sister kwa nukwie kana ne anondo ando mambo kitete ando mambo kilele onanilika na be ando aini mango ni simo mambia ne moani aini mango gospel lakini katika aini aonze netongeanga imobe anondo wa Elizabeth Clipper Elizabeth yango ne simo ngaya akaambia ni esendine ko
lakini social media ndikasia isie Elizane wangu ni yepio ono monze Elizabeth Clipper ni friend wako hapa kupe muno ona kasolo wangu ni yesimu kasolo wangu ni akaambia na depression ndikanate kuiwa lakini yu asuni mo nini tonya ona njeni mwanzi yani wangu ni lakini yu aini alangi ainge mo mangu ni asimo makaambia ndo ni muani ati chakwenda na ni solve na sister akwa anabao mundu ambiye na manyete ne we muani we na yu ukwithia ona ndo ange na thaitha mo kanisani imo mayandu mambe kwasya na manyete ne undu wina au timboya ni mabinya ma satani utumia ku ilandu mongamia yune nako ni wasimo during time wesu ya sister kwa ni wakwata na thikwa but ilana na umamosi sister kwa ni wathikwa ninoka ilo vingi imundu kwenda mbona na nasia ibinda ya mawisulo na mawumu niyo umanyamo nyanya waku wago ibinda yesu na manza omundu tonyo umbia ekanikale naku overcome ekanikitasya depression is real nanye nasya etha ndia hosania mathangu ibinda yesu ngaine monene na nemwekeku nondo na likao na ngalene ngewe andu manene tangewesu na maese kana nuwe walika ngalene yesu saizo andu mamo simambite kwamba ona wisenga nutonyo muya akinye ndinawa sister akwa ona baimondo kwenda kwithukiesia mekwetwe siwe muani we kwanza nganewa ulikisie kwao imo na ataja wangijange wanganiwe waulikisie twe thatwe si walikiswe kutene ona ngatrai kunia mundu ngamwaki na kuwe no ko kambikalia ndinaye kondo mundu akweka na winzembe next ani mona nikito thembando Shabik Maito umundi twina mundu wita Christine B. Mwende na Christine B. Mwende aende no share story yake, story so touching, story sad, but nitungianga imo bya nundu ino overcoming. So ongemulikani banini no mwithe muhimu atia katika social media accounts yake, mwathi katika YouTube channel mwa search Christine B. Mwende ni mukwitha muikomana na channel yake. Tafadhali tu subscribe ikenda wese kwithia ni twa support. Mwathi baya katika Facebook Christine B. Mwende pia tumufollow jamani, tumufollow ni mwiye ino noyo support ila tutonyonenga mukamba mwenzetu kana ino noyo support hiyo kaila tutona kwitha tu support andu maitu mukambani. The other maybe win a story nukuiwa ukwendo share maundu naitu mwiye no mukune namba yesu ivo withio ya 0729521275 na no mwithe mwimbatia bale katika social media accounts yakwa nito Robert Mue. Mwathi katika YouTube Robert Mue, mwathi katika Instagram Robert Mue, katika Twitter @Robert Mue, alafu TikTok pia no mwithe mwingwatebo katika Robert_Mue. Nikenda wese kwithia nitwane nania maybe no the pia katika DM ukethia ni wa bandikia message na no maybe pia endo tonya kuandika message katika namba yesu yitu ebo screen ini no the katika social media accounts yakwa ukethia no bandikia ka message bau nikenda wese kwithia maybe ni tunena dia bamwe kenda wese kwithia tuende onesa. So mashabik maitu niona mashabik ne mainge ningona mundu kuitwa Grace M yes ya tuned in kabisa. Ingona Christine Mutua nitwa kuona yes ya ngethe sia my namesake. So ni wakethe ni mundu kuitwa Christine Mutua. Nitukuona shabik wetu kana shabik wa kumunene shabik wetu wa Eva Praise etha Saudi Arabia yes ya aende no watch aende no kukwata highlight wa nasungu loud and clear. So mashabiki mwetu tuende enesa katika comment section tafadhali ndine somona bau
tafadhali tuthi katika comment section wese kwithia no twanena ni obauni mwandikia mundu kwitwa Christine B Mwende okautumani okaumumisia kana okaumunenga vinya ikenda wese kwithia tuende onesa so ikalania ina itu tuende no minukililia na mundu kwitwa Christine B Mwende tuenda atutabie kuma bauwi kwa sio kiyo thiata so mundu kwitwa Christine after mathiko itwona andu maybe meiti wandu mamusi and maybe ma family fulani kutwika amwitu inyama ngania mwana inya family we ndwetha katika kikao kiu kia family members so twamino thika sister kwa mara nyosu nenda usioka ilobi saisu kwanza adi manda moyu wambiye ni wa musikwitwa na ni monyanya wa inyakwa no mukeri maybe kana tucheze chini monyanya wa inyakwa eta mwikali anyway mwikali mwawe eba yaka tutentio mwikali na ni monyanya wa inyakwa ambiye ndikasioke nikitoko makuni ni thimu the nyosu ate na koma akeni yu wiola na hena uo nyana ati wona ndia halalia kwanza nalikia nyumba nambe yamboya si hakwa yani mwana hata nao kie nambe yamboya nyana akona mboya wio usu na boya ndia akoma na ndia halalia mtu akoma yu ni ango akwa yu una akonita simu muthenya sister akwa yetu na mukule we ango nyendina wa Eliza yani nendatu yani amini kimbume ambita mamini sietwe nyaki ambia mamini sindu na amua bali unaona yu kumya kendo kyo akili nenya kwa yu ya elaisi nyako ethe na bitterness muno aina wo mwingi yani kitekwasia mboya ni tetha siana ni thukuma sindu mbesa sita tethia mundu yu yani nikana yani ni nyakwa ndina wa sister hakwa na ni mwendi na amua ona muthano ucio ndia ni weta kindu kibu ona ndia iniete ngewe subu ona ndia ni menena kwa sister akwa munene andu mamusikila mundu ni monie kwa social media ni siatangasiwe kundu tamusia athiani nundu ai chamani chama thiko chaina andu mamusie FM wangi mathiani ikitangasiwe ku kila mundu ni wewie yani kungamanie mundu ndina aika ndia initonya na munuka lakini malu ni yengai muthenola wambe netiwe nile ni kibali na recording my testimony muthenosu nota na iye interview ya thiuthela kuma mwambio nginya mwiso ndio ai muthena wambe ndia ina umalangane na party yakwa na muthenosu ila na umalile na nena we nina kuite muno muthenosu no mala na nena negwa yani wanena ukwata ubosio la na neni negwa nanzia kukwata ubosio so ila naumia twekala wio usu ninasioka muthenosu ati ilovi ndia inikoma ai naona kibindu ngasemba ndia yani ni kala bandu bena kibindu na kita usemba na yuno ndo naiweka na manza no lotonyo yani consolation to yani anenge shoda to lean on na niweta kini tokia nundu mimbi kuyando mesila makwisila sindu taisuka na maisila lakini masenga makaova kamata ibindesu na ina ka boyfriend we yani saila ukwisila sindu niyo umanya
umanya kana na mundu lo kuya waba kubenu kuendete kana ni bono kuendete ndiko lonye na manza consolation mwanga mwana kunuka ndie ndinawa saisu akonetwa simwetwa ingomo themba konye nasia yuta mundu mukani yete witu wakwa na nikalile ngai nene ngania kwa boyfriend usu nundu ningukia India na yunundu nenda consolation ani nenda tu ani tu ani fariji lakini wewe anakiona kwa kwetu wakwa yani nota inye yani niweka yu mundu ucio na tita tu mwana wake nililikana na itabie bindeso na nikwete kuomboleza sister akwa alana itabie ndiesa kumanya ina itabie nitikile ni mwito nina depression ni mwito mikenda na bado ni mwito na mikenda na ndikwetikila ni mwito na sia ndie mwito nye ngalea pyo ngasi ndie mwito alafu ebuyu ni kindu kikwana ndwiso bitha ni kindu kikwana ona wefanya hata yani ikwete kuyana ona wanjaribu ikiengwa ile ona ndikola na oyuna asia ndungi angai mubene na kanyama kanini least nina kilo 53 ebindesu ona ndioka kuitaba na ina kilo 45 na thaukia 45 47 kwa yu wethi andu mambia kuona ina ambia kuongeleka na mbio kwata hata ila na okia ninaitaba boyfriend ale aibu saisu mundu usu ikalita nake for 6 good years kwa relationship ila wale ile ndina mina kuomboleza sister kwa ini tabie ni wale ebu na kwa takita kingi ni mwitu wa kanisa geandu beba muthei waku ukiende waitabata mbikila malia na bithe bume ikenda ndia ni tabia mundu ningukio weta ni andu numisie bebu ko nekalie ne wisu in denial ndio tabia mundu kana ni mwito alafu ila kawo ya wokilie 2018 jena zio ka social media ingi na hizi andu imezombua wanzela naonia maandikite batomuai na deactivate account na nauma kunyi kwa hiyo ona simo ya smartphone yuna atiwa kambambe yune na kambambe ni mwito namba sia ndwesia nina depression sister kwa nukwie kila mundu asianinye moye kila mundu na maanisha kila mundu ni kila mundu wanola wababa kubibyo na yune na atiwa niweka ndio dhoko mayu ni mwito na wibunyo mbai wetelekana anetelekana ndina ngwasi akana nondo bado ndinetikila ni mwito na ndio dhokoma no manethia ibuko ikindu kikwana mikenda abika kondithi nginya mwako mwega na miaka 3 lazima kabika kasi yawe na open up kwa friend ungi wako ula nasoma na kengatanga na mwe nyene mwito na ngilio sia onangwasi akana ndinasio ona ndisi njenda niva na shana friend ungi wako still wita wakaro by the karo karanja na sia ndikaundi andu alama ukamaisha ni makwa ta destiny manivushe nitala kele tukuta amangumo kele tukuka endie koka na ngilitano kando akikomba tukowe mwana ngwa Mary usuna asoma nake endie sili ambu yangu ambete siakana ambete yu ni sili tenende tosia ona fair weaver na yu ni sundu mundu weka nina thikusia nina asia kana ikakuyana nduiso bitha ninoka ako ni kweti okabitha nisenganga umala ko atangea ndukana nikao boyfriend wasembie ngea ndukana nikao numitie babe ba muthei wa mbuki endi huyu nye ndikola ni nyumba yu nina kambambe na manzie namba ya friend ungiwe wako ita Christine Musau ono monze Christine Musau ni rafiki wako pio abakubi pio na asia Christine Musau maisha ni mako ngaini wa mutumia muno Christine na manzie namba yake na mo text na kambambe na muyani kalaba na nienda ukiombona na wewe more na wa Sunday ndalea oka ila okiokie na friend wake
angolia tina mwana nio na mwaka na ikanjirani lakini yue kalabu asenga njirani uno kuisaisi akana kwa truly you Christine la onienda utonga kana na muyai kana nikakwa mari ndisi kana ndisi amanyata nota nina stress na kana kau ambiye nyindi so kwatwa stress nondo nini siye ndonyo kwatwa stress na mukenethie ni tasa ndisa kusya na ndeto Yesu niyo asenzisie maisha makwa ila wambiyu na isi unde so kwatwa stress nondo no siye atonyo kwatwa stress nondo wa mukaethia we ni ngongo ndakasya ai wadi Yesu na muthenosu amboya muno but bando athiyu na feel ni na pain yani nasenga yu akana kani kabia kuika kuyana yani wana wina koni kani kokie ni wiwie wo usuo sia but wikulia wikabiava nikakuyana wikekata yu niende tu na maisha kana gabije meye tatu na koma na mama kanisa gwito nendere ando ameta Penina muno aki ndiko asiesitwa aki Penina but Penina Biblia ne wasukumiane athie kaluni amanzanga imono ni kana Samuel yako atikana na koma ni Amanda musu ambia tina nota nina kwani we mwito na muthenola na koma ni mama musu muthenosi wana ndiosia ambia no nieta we mwito na mwai angolie nebue bana mwene siye ambia wewe 2016 na kometa sibitali ni muomono ambia Luisi andu manasia andu makanisa manasia 2016 ila kometa sibitali ati woma sio nyomba ya mwana we ngongo ndo isosia na kwa nasia ngai endani wendetwe sumo denyosu muthenola manda musu ambia andu kanisa masia muthenona kometa sibitali na masio nyomba ya mwana ni ngongo ndi sosia na ona na akitio theka na mwiae me Samuel no kwatikanie Penina na akilieki by the way usuibwa wa usungio wakwa na manda musu ila wandabisio na umalana na kwa mwana wakwa na nasia ngai endani wechune kana niekio kana na umalanye na kwa mwana wakwa na natembea andu mane na yue makilisia mane ni sie ni mwetu wa kanisa ni sia niki ni anani chafu wa kanisa niki so mane mabika bandu meso kilia na huyu mwana ina miaka yana mwana na miaka 3 na mei 5 na nasia oyu na ndimo bitha yue na ikio mobitha nasia kila kindu kikika na kitumi yes na yote utendeka kwa wema wa Mungu we mashabiki maitu tuna mundu kwitwa Christine Mwende na Christine Mwende iwe selete maundu lakini kila ziongwazi nyine selete maundu ngukoma na mundu aunenga story yake mbugo we usuita wa itawesela maundu mainge kuongela so mashabiki maitu tafadhali mundu kwitwa Gabriel ngona mundu kwitwa Gabriel Mbiti semo itusu wakwitwa uketheke muno Gabriel ndo ukethia muno ndo kwa sewe wako yako we shabiki unge bano ukwitwa Shadi ule mkamba asemgethesie mwende muno kuwatch bandu beta wa Somalia haleluya itukona mundu unge bano ukwitwa CPA John sia aende no kwilo ela bio kana aende no kwithukisia bio sia take heart Christine Mwende nesa yue otwende no minokelelia nondo niwa naona producer wako mbea masaa yaze masaa imeki yale masaa sembie you ni mwesi yo reconcile nasi kana kwa hendi yake haya ngwambea na isi mboya ikamondwala sindu ingiteka mwakono wambio uende nyakwa na waita muno nyakwa ngo ni asi muno we mwene bano kwigwa na nambia endane muboya ndipo nyakwa nondo naina wo mwingi nambia kumbula ne ngai dakale kwigwa mboya sia kwa nondo wa ulani seletwe ni nyakwa konzia
na ndivoya neguo Ngai ambia ati kila musikale wakuthi kila kaone kwoguo ona kau akiveva ti kila musikale wakuthi ukita na namanya Ngai aetio wowosu ni kana inyakwa amanye Ngai namanye yundu naisa kwika na kwisila wau ni usu na bwa inyakwa muno na Ngai anenge burden inyakwa na amekuwa sumu ile utuko na muthenya ndivo inyakwa tondu wa yangu ni asimo netha ni ngali ni andu makona hata ni gukia ngambia za isu etha ni nziani ngongama yani yai serious kindu chai serious na ne yanga inda kete kile inyakwa akwinginya mwanye na wosu waete oyunyene ne na inyakwa nungu ni asimo tukanena onesa na mboya muthenya ucio inyakwa awaie na asisia ethia no inyene tonyo muboya na bwana etikila kweli mwana wakwa thaitha Ngai waguo unyeno inyakwa na wangu ni simu tukaenge wata ta musie na mwitu wake ona ena thina wake akandabia ona sister akwa munene nigwe ijakuwa rahisi kukita kwoni nukitite malune muno na ekanikite kwasia kubunga na kuboya na kuthiki imani Ngai ni ukita kau nye nundu kausu ni ukitite maluni na kubunga kuthiki imani kumanza Ngai mala maingi andu makometo tukunye ni thandi boya mala maingi kwa mwi nyino ni taleneza mala meana undu mala maingi nikita ubunga undu ningwelewa ithembe ila ngukita nasyo musikwitu na kumela na eleilwe ithembe ila nukita nasyo kwitu na isi eka nino kuonzene nundu nano akungone yani in future maisha mokite ngano akuonza nundu yu nano akuonza alafu kukibeba nende omosa baimana na kume bindesu kindu kucheki kike assist akwa ni ambundisye muthenya loko na waikobo ni waikothi kanisa satani ende kuanda sherehe akune sabyo nondo mambio mina binya wa oboya mamina binya oboya yu maetha raisi kukitana nakwa lakini nikita kwasia mboya ni sio kite ya mundu na bala familia yako yu ebikite ningwasia mboya ni sio kite ya mundu mboya ni sio kite ya mundu na Ngai yani Ngai ni wewe mboya na nusungia andu no methe maikuona umakaona kindu kingi tofauti lakini we wako manana Ngai bala mukomana na Ngai akuona muthukumi wake na akuona mwana wake andu makuona muani andu makuona we malaya andu makuona we chao lakini Ngai saila mwako mana ona muthukumi na akuona mwana na nye ningwasia unyanya wa wakwa na Ngai ni wandethia muno na o mwonjo no nasie ndikatia Ngai no netie siendo ingi sionza lakini ndikatia Ngai na baikindu nyina akwa ikatumanitia na Ngai wakwa nundu nini sibala Ngai wambumia na kaula Ngai wambukita Ngai yambukita kau munene muno na ketha ti Ngai nyina uyu ni thamembi no kotie mathangu na ketha ti mathangu ni tho radio na kwa nathikiwe lakini Ngai onga mata Ngai yandetea. Amen. Amen. Mashabiki maito umundi twina mundu witwa Christine B Mwende na Christine B Mwende ni kwate mwewe story yake nyie anyway Ngai ni museo ni mwe Ngai ni museo mavinda onde na mavinda onde Ngai ni museo so mashabiki maitu tuende no minokilile na mundu kuitwa Christine B Mwende so ni na mutabia na mwe no mtu watie wala katika social media accounts whether YouTube no mwezi ambao etwa Christine B Mwende tu subscribe alafu tu comment alafu tu iwo mbathi yake ile mbathi umwinete bo mbathi nzeo mbathi yani tuthiba utwithukesia utomaniola mundu kwitwa Christine B Mwende umunete ba mbathi yake wathi katika YouTube yetu no tukwache bo twitwa EKAI TUNEENE kwa twende no subscribe kenda wese kwithia no twende no mwende au tu support ngali kwesu naona itu tuimu support ngali kwelenge so shabik maito either no kwenda maybe tunena nye maundu wese kwithia tukunite maundu nesa andika kautumani nkakubiba namba nisu ya katika screen esu ya 0729521275 kana withe bandikia message baya katika social media accounts yakwa ikenda wese kwithia tukunite maundu onesa Joshua Katuko ntoa kwa namwa we say wende no to watch kuma Nairobi na we say Christine Mwende we love you yani mwendetwe
wendetwa muno by the way ona kwina kwende abo wona kunona amenete ndina kumenera lakini ula wendo na kwendeta wiyu umundi iwe kata ongeleka onde yuwe umundi we 100 so no Christian niendo cia icio kamera kano kaku pe mundu tona pera maybe yeselete mundu maito ukwithia egwa yani yeselete mundu maito muno ukwithia sani egwa yenga umela kuungambia ba mundu ucio tona mutaviata tuimino kilenya. Okay, kila nitonya kwasia ni manza ngai andu onze ni masenza sia lakini ngai nda senza sia ivinda ya thina mundu no akutie nyaku no akutie ona mwimi no akutie ona mukau no akutie na kana kaku no kautie lakini ngai nde sokutia na ngai ni munyanya wa bakubi na ngai ni mundu ula wona siembithe sie bandu ona mundu utona na we kwatia ngai ndaka usonocha we kwatia ngai ndaka usonocha na wa manza ngai na kithito muthenya umoka umela mboya ni tetha cia manza ngai na kithito musiaisia manza ngai na kithito onetha wisilite maumu mailiata manza ngai na kithito wa manza ngai muthenya umwe akaukilia siku moja atakuvusha na ngai no tetea andu wethe wandeteiye ai ngai be mundu utatetea nenye kila ngwasia oyu kila mesi ithana ithembe ocio kiliswe nao maito na lazima tukitane na ithembe ocio ni kana ciana cito cika ukitane na ithembe isu na ne kana ithembe isu cibaluke no manzi ngai na kithito akwa uwo ndukamumanze no mumanza lakini kukungiwe manza sindu ingi wa mwane kumanza ngai manza ngai na ndukethukisia andu imatonyo kutulia ngo lakini ngai wa mumanza bala mukomana na ngai na unyanya wenyu muthenyo mwe ngai akaukilia na ngai akakubicha bala mundu utatonya kubicha. Amen. Usunu tumani museo muno wakuma kuya kwa mundu ila twina ke banu witwa Christine B Mwende. So Christine B Mwende ni wewe mwenye waito muthanyano wa Mwende. Kevin Mulei as by the way no subscribe. Wow, thank you. Yes, no subscribe yani umanye iwa kwata new subscriber. No, mashabiki maito itwa bika muthia wa Kelungu na tutana mina tuenda utanga sa musindi musindi wa Mwende wa t-shirt courtesy of EKAI TUNEENE. Musindi wa itwa Mwende ni mundu kwitwa Eva Praise tafadhali niyo musindi wa itwa muthanyano wa Mwende wa t-shirt courtesy of EKAI TUNEENE. So Eve tafadhali kama unanisikia Eve Praise tafadhali di katika tuandikie utumani mukubi baya kana baya katika social media accounts yako uwe ni DM wembe nuwe ikenda wese kwithia nitwa banga ulondo ukwata t-shirt yaku. So mashabiki maito ameni tumwendete pio we muthenya museo ona mwe watu nenga twithe mumwe nenyu na nitumwendete pio twina mundu kwitwa Christine B Mwende na iwe Mwende waitwa muthenya wa Mwende. So ni kwate yani story no ya mundu kwitwa Christine B Mwende no ya kuiko bandu no ya ku encourage no ya kunenga vinya katika mutuileni. So mashabiki maitu itumwendete muno tafadhali tumino kelele ome mtu watie hapo katika social media kendo wese kwithia kutu kunite mundu onesa na no twende no manyala maende no subscribe account na mundu kwita Christine B Mwende. So mashabiki maitu twenda umutie labau na tukwasia one tukakomana the same place the same time na ngai omali yani tumwendete yani ni mwendete na ngoimwe na ngai fulfill the desires of your heart. God bless you and God bless Cumberland. Amen.